Hadian ke jingmi ke jingtho hak ki social media jong ke legal rights observatory ke balakan tho ba ke dai ke balang presbyterian ke bala penrung ya ke jing isi ba ke jing pher jai benriu nak liang u pastor rang ba ke KGP assembly u pastor pi nyota u badai ru u senior administrative secretary ke KGP assembly ulak penpau ke jing songsi banyo i ya kum kini ke jingtho ban ula ong ru ba ke balang kam ju hikai ban pin ya pher jai benriu henry ke hikai ban ye it bat ya long ko Ni sudah sibun bani tu kan hai social media. Nakalian dengan kum ka balang yang kuat sesiapa ikum gitu. Namar kabalang tu kamji kai ti bandong ban penekar dek bendrio. Kabalang tu kai ke jing ke jing long kuwai kamtam ha ke dek bendrio hiba kuwai kemo. Indai bandong ban institute kum tu kalau ke bersus dia ususi dan kalau dengi ke balang kendram jor hiking kum gitu kijading kentok kan betom ke balang ke hikai ya kijing project bendu te kamde su kamde dele bano Fai tanggung ta. Nakalian ga KGP assembly ke ga senjam ga bapile alor kini ke tho. Nakalian ga assembly te impat ya keren age pang ban angkum nungin la tandai latik bi ga assembly berkawai te na thain da lai song kawiti ru ni tandam dio ni ke ke berkhat. Tandai long ban let ban le de kumbai bedengin tunang ban ong đây tăng kawai belum bangin suy hap itu ki banyak kan. Jadi itu kubur nak liang joki ku torong ba ya sini ka legal rights observatory. Em ko kubur dengan sekitu ki para kalau ba kinem dei kan le kum kini namar balai niya sakri yang balai hal ka jong ki dat ingit kinyam kan mo. Dei ban wan lam ban ka de project bentu te lembakan niam tekam dei kan. Di susu jangan kabarit jangan terlomba kiba institut ini ode ki para dok prosnam bingi kan. Te la dagalong kum tap de te ga mano bapak mano bapra de ga jam dia. Te gin kwa kan baga bende kan pak kan pra. Jinget di ublai hakil kom ki bafer tungin yang kan. Tendai ban ban ya lek kum de teng ki wan lam ban de dia pak pra apa de gajak dia te ne sukurman begini ki brio ki bala ne ki nom sa alam bakla hanono khamtam hakin de ki niam hepat di badan hari India kan Okey tak ko buat nak post ko pun cuma tak ko